هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن Al-Aziz, Al-Qawi, celui qui pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection et qui dira Ana al-Malik, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui-là, Allah Jalla Jalaluhu, t'a ordonné de porter le hijab al-shar'i. Et où est ton hijab quand tu sors? Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim Ya ayyuhan nabi, qul li azwaj wa banati wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. De rabattre elles leur grand voix. سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. Que vaut cette vie d'ici-bas par rapport à un paradis éternel? Que vaut billahi alaykum ayyuhal ahibba quelques instants de bonheur de cette vie d'ici-bas, contraire à ce qui nous attend au paradis auprès d'Allah Azza wa Jalla.